Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no da ditabok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga waras amin papagayam. Kablaawan ken pagyamanan mi amin as supporters, likers, ken subscribers dito'y drama tayo iti YouTube channel tayo. Shout out kada pagayam Rolexto Pineda, Jonathan De Leon, Rolly Bugarin. Kastamat ang makablaawan da pagayam Ador Cerezo, pa-shout out kini kumparik ang Mario Margate. Akanayon nga may dito'y balay mi, mayatan unay agdengeg kadagiti drama yo. God bless, kada kayo amin dita, Ma'am Jocelyn kunana, adyaman kami unay kunana. Kastamat pagayam, magyaman kami mat kini Triple R. Makablaawan pa da Salcedo Marisa, Norma Rebanal, ken Mencho Agabaw, EJ Saudi, ken Kuwait. Agyaman kami kini Triple R. Ken kumusta kayo amin dita? Da Emma Valdez, Noel Valdez, pa-shout out from Taiwan. Ni Dogs RNB from La Union. Dengdenggan na kano amin nga episodes. Thank you so much. Ni Lirma Sibi ken Lerma Querido from Waipahu, Hawaii. Josie Marquez, Gumalot iti UAE. Irene Grace Morales. Kablawan na kano the Dr. and the Morales family, Ijay Tarlac from Riyadh, Saudi Arabia. Roberto Giang from Paway, Ilocos Norte. Shout out kada kayo amin ng runa dagiti datihan papagayam. Hanmin nga ay banggit dagi datihan. Shout out kada kwada amin. Thank you so much. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapaulwan. Nakita manan ti post ko. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Nakapasyar ka mag. Uwi na, kapidwa. Wan, Joey Kapidwa. Ada ngamin nakita apos mo. Kunakon kay. Anda man nakita mo na post ko. Natural tag Facebook ak mat. Kat lumabas mo't amin iti wall ko, ti post mo, ta friend ka mo't. Anya ya tinakita mo na. Nagipos ka mo't iti arak. Si ka mo't tinagpainom, tagyam-yaman mo't kang kadagiti kakaduam. Dawan dakas na rayjay kapidwa. Tidakis na nga road kat, ada may painom mo, ngam awan may bayad mo kanyak. Naibatin kapidwa. Makitam lang agi po sakit arak. Pagarupa mo nga adwana. Kat, kwarta mo, ti may gatgatang iti arak. Ada nga rod kwartam Utang dayjay. Apay nga nga umutang ka iti arak. Ada nga rod sa nga ilik mawatam ko maata emergency dayjay. Anya? Nakaragragsak kayaw! Emergency! Emergency tabiglaan pagtang. Kelat ngay maydak pinasyat na iti gagayim ko ajak nakikita iti mano atawan. Pagmulaga tekit di idan. Sa nga ilyak ida iso nga inyalaki da iti arak. Ken saan asin sinan apulutan. Tanay mabainak mo't
Aga, sabot na 30 atawan, adi kami nagkit-kita. Kalpasan na, sardinas, wano itlog laan, ti pasangaw. Ha? Iso nga intarayak bit ida ati, nukok to daw. Anya? Nukok to daw. Kaya't naasawan, awan linutwanan. Aramidan, kaan anagusan. Anya? O daytan? Madimot ngagpaiso tatang. Makay libre ka itikas di manok. Nagnginaluto ti manok. 300 sa. Kalpasan na. Saan mo abayadan? Tinabulod mo kini kapidwam. Aguray mo't tabayadak to. Adaak pa'y mo't labiyag. May bagam ayamot ti masakbayam tatang. Nungay kalaat amaunat kayo. Ha? O daytan. Mangiroroman kayo mo't dalay. Example laeng dayjay tatang. Halimbawa lang, pagarigan laeng. Jakmut imbaga, amatay kayo nubigat. O daytan. Imbes nga inggatang yo iti no cook to do. Imbayad yu kuman kini Antiwena. O, dinaksayan kumapay iti 300 ti binulod yo. Di pa ikit nakanganga kumamad, nagitis sa nga ilek no kasday. Kapapain mo't nagmiminulagat kami latan. O daytan. Gimatang kay lakuman ay ti kagudwa kilo a manok, alina o kanyo ti marunggay kada papaya. O, diad adupay, nasustansya pay. O daytan anak. Pagluton nakpay, dayjay kat pangbiitan. Kanjak kaya ta pasangwan, iday ti sinsinan. Ta nabayag adi kam nagkikita. Kan amang ano mauli pa yan adayjay apa nagkikita may. Ha? Apay tatang, adda matayin kada kaya. Patay manan ti bagbagam. Unay daytan. Agipost kayon tumet iti makita ti tao. Apay, iso dalaangan, tiyan nakarbengan na nga agipaos. Ipos ko man, ti panagkikita mi nga gagayam, kan ipakita ko man, asin nga ilik ida, ta napatag damot kanyak, saan damot asin sinan na tao, no di kat inay ayat agagayam. Ti problema tatang ket nakita ni Antiwena, ket adamo nga rod na bulod yu ken kuana. Nakita na lang arudan, di pala imay rimmaman, tapno awan masasauna. Anya? Unay daytan tatang. Nanang, pakawanan niya unti utang ni Uncle Joey. Di siyak mutan ti kaasay. Imbag kumaa no baknang mut da tao. Awan mo't sabsabali. Kapidwayo mo't ni Uncle Joey. Kan maringriga. Kas jay ki jay ti marigrigat. Nakaragragsak dang agi inom ka nagpupulutan. Best friend da kanumad da gijay, dag kapanwag da. Kagayim na ida. Kan dekada asan da nagkikita. Imparang nakumaa kada kuada ti kinamirmiraot na. Iti kasta, isudan ti mangilibrikin kwa na, saan nga iso? Mabain nga rod, Mike. Nay, apay nga isakit mo unay? Nasayat a tao ni Uncle Joey. Uray awanan kat nagparabor. Naparabor ka daytan? Di na mo tagbayad di tinabulod na. Amuna, nanang. Ngam naira na nga awan pa iti kwartana. Isu nga rod nga inutang na ti pinangsangaili na. Ay, padasan na ti saan ngagbayad pagsasawak. Ulay daytan nanang. Tatang, nasaysaya at mutlaeng nagbayad kayon kini Antiwena tapno awan riri. Apay ay atapilitin dak. Kan sa anak mo't amakiriri. Awan nga rod kwartak. Nada inted ko na. Nabayag ka nung dadya abulod yu tatang. Apay ay atabilbilangan na ti aldaw. Tapno muna no kasano kabayag day ta abulod. Bayadak to ka di. Agore labas say.
Sa anak pa'y matamat matay. Apay, urayan nyo pa'y lang agbugsot kayo tatang sakay agbayad. O day tang ibagbagam dali. Ay, maistresak ka dagita si singiran. Agrelaksak man laegan. Agpisbukak mampay. Mayat mo tikas tananan. Parang may relax siya ti pampanunot siya. Wen nga rod anak. Kayat ko nga i-relax ti panunot ko. Sige ananan. Ag-Facebook kayo lang. Yung di buy-buyan nang iti banag ang makapay-stress. Ay, itugaw ko man dito sofa. Ay, nagriga laki din ti agsinger. Na, Oh, apay na. Anya tinakita yaw dito Facebook. ni uncle mo a Joey. Apay, adada ka, sa napasamakin ko na. Anya ada ka sa napasamak nga ibagbagam. Nakaragragsak, nakakarkaranteng. Ah? Lan, kitak man na lang. Anya ngay dayta. No singirag, aglaladot, ngawan ka no ti kwartana. Ngem no agi post, nakabakbak na ang itisagana. Nakapigpigsak, nakaragragsak. Nakita yung manan tipos na. I-scroll yun na ita. Yalis yun ti sabali abuya. Tapno di kayo may stress. Ay, agalwad dayta a tao. Inak singiran. Nakapasyar ka man dito yung balay may kaped. Wan tag singirak. Awan, ati kwarta ita. Nagbaknang ka. Ay, magdilang anghel ka sana kaped. Ay saan na ka makiang-angaw? Agbayad kan. Papiknik-piknik kayo pa'y ije karayan. Kasta talaga diawan makukwarta na kapidwa. Karayan laeng ti pagpiknikan. Limi kaya ti mapaniti beach nga da cottage na. Nagbaknang kayaw. Nagadaw ti handayaw. Nagadaw ti binalon yaw. Nagsisir kami kaped. Ada nagbalon iti manok. Ada nagbalon iti baka. Baboy. Pato. Lechon. Hustan, di nakpaapalan. Agbayad ka kiden. Ay na. Andaman nakita mo aposkaw kaped. Isa kas taunay manan tiluksaw mo. Nakitam gayam di postkaw. Di ka palagan imay. Tapno naramanam mo na kiti agkakaimas sa sagana. Iti kasta. Awan may ti may bagbagam. Saan aday tatas asintarak? Ada mo gayam maishare mo, no kakastarag-ragsak, apay ngay ngawan ti may bayad mo. Kaped, saan ta kumapagapaan ti kwartalaan? Laglagi pa ngagkabsat ti apong tabakit. Anya ngay ti koneksyon na day ta iti utang mo. Pag kinaawatan ta, ti bambanag, saan apagapaan? Mabirukan ti kwarta, agoray ka lang kanay. Adamot kwartam nga inshare mo iti nakabakbak na nga sagana. Inutang ko lang na dyan, tapno makawat-watak mo't kaped. Apay, di mo kayat ang makawat-watak. Kaya't mau amay ikunaklantan iti unag ti pagtaengan may amang pampanunot iti utang kao. Nga isuntang ti pakatayak gapo iti depression. Siyak mutan ti konsensya sika kuma ti makonsensya. Tamasapul ko ti kwarta. Amam kaped. Paraburan dagiti agkasapulan. Tadublin to ti ipaay ti Diyos ken kaaparabor. Anya? Adaman nakita nan apost ko. Isa makaungit manan ngay may nagsingir. Apay ayang amin tatang tanasken nga ipost yo. Ganasek at agipost. Apay, iso dalangan, tadakarbengan ng agipaus iti pisbaw.
Saan nga iti dayta tatang? Ngam no nakita tinagpautang nga ti sagana muno kwartam talaga asumambut da ngagsingir. Saan mat nga inal daw ti panagipos ko iti kasjay? Maminsan lang mat iti makatawan. Naitalakit da ti pagsakitan ti nakem da. Anya nga raw ti kayat da. Ipos kaw amat mataya kaw iti rigat. Ha? Ipos kaw ngagtongtong laba kaw iti rigat kasta ka day. Ha? Unay daytan, tatang? Amom Melvin, dayta tijak kayat kini Uncle mo Joey. Imbis ngay bayad na kanyak, ti adda akwartana, ipan na paila itiragragsak. Bayan nyo na lang ta kaasimod. Kat siya ngayon, pinidot ko ayat yung pabulod ko kinkwana. Nagrigatak dayjay. Sana bali ta magkita mo ti Diyos ti kinamanang nga asiyaw kan ti kinaparabor yaw. Ay, sana na kita ti bagbagam. Tinapatag kanya kat makasingira kon. Saan nyo ang mapagdara ti awan maidaranan nanang? Adda, no kayat na. Saan nyo na panunutin tapno saan kayo may stress? Masurpresa kayong tulangan no kalat nga agbayad ng kiljoway. Anya masurpresa. Maatake ko nam kidi ah. Na? Unay daytan nanak. Nauma akon amang singsingir ken ka, Joey. Naumak mo tayo na kutiburam. Naa, nagsaya atan, ta sikapay yung ti mauma. Siyak ti banbanugam, sikapay ti mauma. Imbagkan ka tawan utang mo. Sakit nagadaw. Bumtakan ti ulok amang pampanunot no kasanok abayadan. Dagdagampay. Nay, di ka gamin umututang nawan ti pagbayad mo. No jak imutang kun ka iday. Di natay kumati anak kaw. Isu nga imbag tayo mutangak. Maalagayam, nasalbar ti biyag ti anak mo ta pinautangang ka. Ita, di nakamamon. Anya kata di ka amamon. Sang kalagip ka nga rod kapag. Sang kalagip ko ti kanayon apanang dogdog sak mo kanyak no jak makabayad. Anya? Siyak tulad yan na kwartana. Tapadawatan kayo amin. Naa, unay daytan, Joey. Si Kanti kasaritak kapitlo. Tanapudot ti ulo ni nanang mo. Apaya, kapitlaw. Ibagam kin ni Auntie Wena nga inutot laangan abayadan ti utang ni tatang. Ha? Ay, kasi kamot, kapitlaw. Tapno malpasan, katawanan ti sakit ti ulo. Tunggal ngamin ada makita ni Auntie apos ni tatang, umay na salangadon. Mas dawak pa ta ni nanang. Di nala pagbigyan mo't nga aglang ay ng Uncle Joey. Ni mo ngamin tatang no daduma kaslay gaggagara na. Ammo na lang arudan amasurun ni Auntie amang buybuya iti pos na anagado ti handa ngem saan ngagbayad iti utang na agipos latamot. Maawatak ni Uncle. Maawatak mo't ni nanang. Kasla siyak pa ti may stress kadakwada. Sana bale, kapitlo Melvin, ikarigata kabayadan ti utang ni tatang. Diyak kayat nga agriridang agkapidwa. Wan nga raw. Nagsaya at agkabagyan nga kikinaawatan. Iso nga remedyo ta masolbar dahi ta nga utang. Uray irigalo kon kani Uncle ti kagudwa. Babanti panang bayad ko kani nanang. Ngam jak ibagbaga kasta. Regalok dahi tan kani Uncle. Ay na, agyaman ak unay kapitlo. Sige, tay bagak to day takin ni tatang. Ibagak, paggudwaan ta abayadan ti utang na. Wala. Tapno saan na sisiiman ni nanang tipos na. Kan, tapno saan mo tan ababut-butang ni tatang agipost. Unay daytan. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan anapaulwan. Nakita manen ti posto. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka.
Agyaman kami idin kay panang tarabay.